Mi vas čujemo. Mamma mia, Grazie tecnici che ci fanno capire in tutte le nostre lingue in questo Babel. Ciao a tutti e Pozdrav svima, poseban pozdrav i sretno svima ko danas slavi Katarine, Kaše, Katke, sve moguće koji imaju ovu veliku zaštitnicu, Svetu Katarinu. Srdačan pozdrav od sveg srca i zagrljaj svima. Na poseban način želim pozdraviti najmlađe i one koji su po prvi put s nama na nekom susretu za cijelu zonu. I srdačan pozdrav našim biskupima koji su prisutni i nunciju u Hrvatskoj. Velika dobrodošlica Klari koja je prije nekoliko dana došla u Fokolar zone. Vidjet ćemo je. Evo Klara vas pozdravlja. Dobrodošla. Konačno smo stigli na ovaj naš susret nakon ovog susreta u 9. mjesecu za delegate i generalno vijeće. Prošla je puno vremena, u međuvremenu se puno toga dogodilo. U svakom slučaju, jako nam je drago što imamo ovu priliku jedinstva među svima u našoj zoni. Nadamo se da će svima donijeti puno radosti i ohrabrenja, kao što je to bilo i nama, koji smo sudjelovali. U rujnu ste mogli pratiti susret kroz 3 izvješća i preko emisije. Zato nas dvoje nećemo toliko prepričavati događaje, nego naše iskustvo, kako smo ga mi doživjeli. Ali kao prvo ćemo se sabrati u jednoj molitvi. Blagoslovi, zaštiti i ojačaj, Gospodine, zalaganje za mir u svakom dijelu svijeta. I molimo te za sve mirotvorce. Molimo te da razoružaš umove i srca od planova smrti i blagoslovi najsiromašnije, prognanike, izbjeglice, žrtve svih ratova. Drži nas povezane sa sobom u svjetlu svoga duha. Amen. Želimo pozdraviti i zahvaliti svima našima bolesnima, onima koji prolaze teške trenutke. Hvala za vaš život, za vaše svjedočanstvo i darivanje. Prije nego počnemo, željeli smo reći da nadamo se da ćemo na kraju ovog našeg večeri imati malo vremena za neka moguća pitanja, za zajedništvo i predlažemo, budući da smo na raznim kanalima, pitanja možete uputiti na ovaj mobitel od Kristijana, ako možete ga projicirati sada. Trenutak. Anche nel nostro chat. I možete i na naš chat. Napraviti jedno izvješće, sažetak 3 intenzivna tjedna tema koje smo podijelili, o kojima se raspravljalo, vodili su se dijalozi, činilo se zajedništva, ali i mnogih neformalnih trenutaka, ponekad posjeta. U samo 1 sat čini mi se kao nemoguća misija, ali povjeravamo se Duhu Svetom da On bude taj koji će govoriti srcima, neovisno o našim siromašnim riječima. Dakle, bili smo u Rimu od 11. do 27. rujna sa generalnim vijećem i delegatima iz cijeloga svijeta.
uz Margaret i Jesusa i njihove savjetnike, stotinjak osoba. Trenutno u svijetu postoji 15 zona plus Lopjano, što znači da nas je iz svijeta bilo 33 te 70-ak predstavnika različitih stvarnosti, obitelji, svećenika, fokolarina, novih generacija, tajništva za razne pokrete i dijaloge. Usuđujemo se reći da je možda jezgra svega što smo razmijenili, o čemu smo govorili i što smo dijelili u ta 2-3 tjedna, da se nalazi u prva 2 dana duhovnih vježbi. Ići u dubinu s Bogom pomoglo nam je obrađivati teme iz Kraljevstva Božjega među nama. Reći ću vam poneki utisak. Svidjelo mi se što smo stavili u fokus živjeti riječ i Euharistiju. Ili bolje, dopustiti da nas riječ živi i da nas Euharistija kao pojede. A to nas povezuje sa Bogom i međusobno. To je doista temelj našega života. Jedinstva koji je naš poziv. Ono što mi se najviše u dušu usjeklo je meditacija Padre Fabija o Chiari i Svetom Augustinu. Govorio nam je o prijateljstvu između Chiare i Svetog Augustina. Naravno, to je duhovno prijateljstvo. I govorio je koje su misli Svetog Augustina koje su nadahnjivale tijekom stoljeća. To su ta nutrina, istina, ljudska sloboda, ljepota, ljubav, jedinstvo. I to su teme koje su najviše dotaknule i Chiaru. A te su teme također drage papi Lavu. Godine 1970. Chiara je meditirala 17. poglavlje Ivanova evanđelja, gdje je Isusova molitva Oče da svi budu jedno. Čitala ga je, o njemu razmatrala, a zatim je čitala i komentar Svetog Augustina. To što se našla u istom tonu, sa Svetim Augustinom, donosilo je veliku radost. Kad je došla do 21. retka molitve za jedinstvo, više nije nalazila suglasje i žao joj je bilo što gubi to duhovno prijateljstvo baš na toj točki jedinstva. Ali je to učvršćivalo u vlastitu karizmu. U smislu da u današnjem svijetu, naravno, Sveti Augustin imao je drugačiju viziju u onim vremenima. Ja sam poznavao ovaj Chiarin dnevnik i dirnuo me, ali sada je postao još svjetliji. Nabrojit ćemo teme o kojima se govorilo, a koje su donesene u 2 izvješća i u emisiji od 27. rujna. Na primjer, strateški plan, tko smo, gdje smo, što želimo postići, koji su izazovi i prilike. Ili novi ustroj. Podsjećamo da je novi svjetski ustroj započet, novi organizacijski ustroj započet 2015. na poticaj Emaus pokrenuo je jedan proces. Prije svega na preokret mentaliteta koji ima odjeka i na strukture pokreta. Među najvidljivijima je spajanje. Večeras smo tu iz različitih zemalja. Taj proces prije svega stavlja u središte kao protagoniste više zajednice, ne samo fokolarine. One su pozvane dijeliti resurse i putove formacije.
Plodovi te preobrazbe su vidljivi. To je veća suodgovornost, vrednovanje lokalnih zajednica. Uloga Focolarina više je formacijska. Nastaju različite inovativne inicijative. Ipak ima i izazova, dezorijentiranost, otpori prema promjeni, preopterećenost poslom, logističke i jezične poteškoće. Novi ustroj ostaje svjetska radionica u tijeku, dinamičan proces koji traži neprestana prilagođavanja kako bi odgovorio na izazove vremena. I za vrijeme radnih dana imali smo lijepe meditacije. Sve su bile fokusirane na nadu. Na primjer, nada i obitelj, nada i mladi i tako dalje. Dvije su me posebno dotaknule. Nada i mir sa molitvom za završetak svih ratova, te jedan pogled na današnje čovječanstvo i različita zauzimanja za mir. Tijekom susreta sazrela je ideja da se kao pokret odlučno zauzmemo za mir, onako kako možemo, od malih, osobnih ili zajedničarskih svakodnevnih gesta, pa sve do šireg djelovanja prema našim mogućnostima, ali uvijek sa hrabrošću riskiranja. U tom kontekstu osjetili smo potrebu dati novi poticaj inicijativi Sredozemlje mira i određeni su datumi prvog susreta Sredozemlje mira koji će biti od 29. do 31. svibnja sljedeće godine u Palermu na Siciliji. Iz naše zone imamo dvoje referenata u skupini za ovu inicijativu, Mirelu iz Hrvatske i Roberta iz Slovenije. Tko je zainteresiran, može ih kontaktirati izravno ili preko Marije Lučije, koja tu malo pomaže. Vraćam se meditacijama na susretu, na onu koju su imali Mark i Chiara, koja mi se posebno svidjela, o nadi i povjerenju. Meditaciju koju su održali kasnije i na našim duhovnim vježbama, na skupštini naše zone. Uz pomoć svete Terezije od Lisieuxa, koja je upravo svetica potpunog pouzdanja u Boga, i uz Chiarin poziv da na Oca prebacimo svaku našu zabrinutost, a mislim da ih imamo mnogo koje nas pritišću, te i uz papinu tvrdnju da evanđelje nas uči da zaustaviti se znači čin povjerenja, to je znak povjerenja. Za mene je to bio novi poticaj da ozbiljno shvatim Margaretin poziv, da usporimo i da se zaustavimo. Ne znam je li se toga sjećate. Pozivam vas da razmatrate o tome što znači to usporiti i zaustaviti se kao znak povjerenja u Boga. Što to znači za svakoga osobno i za njegovu zajednicu. Zatim, dan posvećen obiteljima Focolar, mistični dragulj, nestrukturalni. Još uvijek ga treba otkriti. Pristup gledanju na njih zajedno iz perspektive odjela Focolarina, muških i ženskih, novih obitelji i ureda za obitelji, Focolare, sve nas je podsjećalo da pravimo više sinergije i u zonama, u svakodnevici, u formacijskim i misijskim putovima.
U jednom je trenutku Margaret rekla da obitelj Fokolar nije neki status, nego poziv, zvanje. Osjećala sam se osobno prozvanom tom rečenicom. Koliko sam puta ja kao Fokolarina sam udobno smještena u svakodnevici, često sa spremnom pritužbom čim nešto izađe iz mojih planova. Ali dopuštam li da me svaki dan, svaki trenutak Isus propitkuje kako bih odgovorila i rasla u ovom pozivu svakoga dana? Dopuštam li da me Isus uznemiri u Isusu među nama, u Isusu u kriku čovječanstva? Jedan od najviše očekivanih trenutaka susreta bili su susreti delegati zone s Margaret i Jesusom. To jest 2 delegata jedne zone sa njima. Bili su to susreti zona sa drugih kontinenata izvan Europe. Oni su imali taj susret tijekom rujanskog susreta, dok su evropske zone se susreću u drugim terminima, jer mi smo blizu i možemo skoknuti do Rima. Bili su prisutni središnji delegati Silvija i Rej, te 2 savjetnika velike zone. Ulazilo se više u samu životnost i koliko li je života u perspektive i konkretne izazove, sve vrlo bogato, nadahnjujuće, ohrabrujuće. Ako smo ujutro svakoga dana meditirali o nadi s raznim naglasima, u razmjeni našega života izranjao je nevjerojatan mozaik nade. Svakoga jutra, nakon meditacije i prije početka takozvanih radova, pogledali bismo kratki video od 2 do 4 minuta koji je prikazivao neku stvarnost pokreta u svijetu. I mi bismo vam željeli pokazati jedan od tih takozvani break news, znači o kratke vijesti o Amazoniji. Blizina. Tu je većina ovih ljudi, za njih je to bio prvi susret sa idealom. Mariapoli u Amazoni bio, gdje su većina, skoro svi bili prvi put u kontaktu sa dijelom, sa idealom jedinstva.
Forse vi ricordate dal collegamento. Možda se sjećate iz emisije one teme koja je bio naslov naše naracije, naše priče. Započeli smo izlaganjem Eugenije iz pokreta Regnum Christi. Ona je dala jedan intervju u toj emisiji i tu nam je ona dala jedno iščitavanje u svjetlu evanđelja teških faza na putu njihova pokreta i to je bio razlog zašto smo je pozvali. Ne da bismo stvarali paralele između dva naša pokreta. Ponovno čitanje naše povijesti pomaže nam zajedno prepoznati način kako se Bog očituje. Bog koji hoda s nama, koji djeluje tajanstveno u složenosti našega života, u našim pogreškama i našim uspjesima i daje smisao. Bila su to 3 intenzivna dana dubokog zajedništva u svetoj klimi, ozračju, u kojima su se izmjenjivala izlaganja, razmjene sa molitvom, čitanjem i osobnim promišljanjem. O plodovima rada komisije koja je imala za cilj analizirati dinamike i ponašanja nesukladna idealu, osobito zlostavljanja autoritetom, duhovno zlostavljanje i zlostavljanje savješću. I izlaganje postulatora kauze za beatifikaciju Chiare pomoglo nam je u traženju ravnoteže između apologetskog čitanja činjenica, dakle vrlo spiritualiziranog čitanja koje ima tendenciju istaknuti samo pozitivne aspekte, a koje općenito prevladava u našem okruženju. I ono drugo, hiperkritično iščitavanje koje često nalazimo vani, izvan. Komisija je prepoznala 4 smjera koji traže dublje proučavanje. Dakle, povijesni i društveni kontekst, pojedinačne osobe, osobnost utemeljiteljice i organizaciju. Iz zajedništva ta 3 dana proizišli su konkretni prijedlozi, među kojima formacija za razumijevanje i autentični prijenos karizme. Zatim, jasni kriteriji i postupci za uloge upravljanja i odgovornosti na svim razinama. Briga za formaciju, praćenje i superviziju u toj službi. Ponovno stavljanje osobe i odnosa u središte svega. Obnoviti vjeru u autentičnost karizme. Možemo reći da su u tim danima prevladavali osjećaj zahvalnosti za mogućnost suočavanja, dakle, ali i boli zbog aspekata koje ranije nisu izašli na vidjelo, ali i hrabrosti i povjerenja u želji da se stvarnost suoči transparentno i autentično, te nade da to zajednički rade da može donijeti ozdravljenje i obnovu. Među raznim temama govorili smo i o pripremama za Generalnu skupštinu gdje će se od 1. do 21. ožujka sljedeće godine iz cijeloga svijeta okupiti naši predstavnici koje smo izabrali na zonalnim skupštinama. Neke smo izabrali, dakle, i sad bih zamolio Mariju Lučiju i Kristijana da nam kažu nešto
o skupštini i o tome kako se pripremamo u zoni. Reći ćemo nešto, kao što je rekao Redi. U mjesecu listopadu održale su se u Castel Gandolfu naše zonske skupštine, u čiju su pripremu bile uključene 3 komisije. Jedna za opću skupštinu i 2 skupštine, 2 komisije za skupštinu sekcija mušku i žensku. Skupština je ukupno bilo 4. U petak 17. listopada glasali smo odvojeno muški dio i ženski dio kako bismo izabrali naše predstavnike za generalnu skupštinu u ožujku 2026. Dok smo dan kasnije glasali za one koji će nas predstavljati na skupštinama sekcija mušku i žensku, koje će se održati odmah nakon generalne skupštine u Castel Gandolfu. Pripremni rad bio je zanimljiv i zahtjevan, ali nam je omogućio upoznati mnoge aspekte i potrebe zone i stupiti u kontakt sa mnogima od vas. Naime, trebali smo prikupiti i prijedloge zoneta i teritorija koje treba poslati središnjim skupštinama. Fokus je bio na viziji kako bismo željeli da se dijelo i sekcije razvijaju u narednih 5 godina. U kojem smjeru želimo ići? Pristiglo je više od 260 priloga na temelju kojih smo oblikovali 7 prijedloga, odnosno 9 prijedloga. A koje su bile teme? Donosimo vam samo naslove prijedloga koje smo poslali u centar, a koje su mnogi od vas već primili. Mislimo da oni prenose smisao svega što je razrađeno. Dakle, teme su bile mladi suodgovorni, formacija animatora zajednica, fokolari u izlasku, potreba za formacijom, pripovijedati karizmu, dijalog, odvažnost istine, jednostavno i učinkovito upravljanje i mir. Tako smo došli do samog trenutka skupština. Glasali smo u Castel Gandolfu, gdje su se održavale duhovne vježbe za fokolarine i fokolarinke, proširene na članove vijeća i druge posebno pozvane. Imali smo i 7 izdvojenih mjesta u raznim gradovima zone gdje su mogli glasati oni koji nisu imali mogućnost doći u Italiju. Digitalni sustav Eligo omogućio nam je da sve obavimo istodobno i u kratkom vremenu. Vrlo je dobro funkcionirao i pokazao se prilično jednostavnim za korištenje. Premda je to bilo glasanje i unatoč tome što smo imali posla s elektroničkim alatima, nastojali smo da i ta poslijepodneva budu trenuci duhovnih vježbi, trenuci jedinstva i međusobne ljubavi. I tako smo izabrali naše predstavnike. Sad ćemo pročitati ko je izabran za generalnu skupštinu u ožujku 2026. Za ženski dio Hanna Poharala, fokolarina iz centra Zonete u Pragu u Češkoj, Simona Rajšek, fokolarina iz fokolara u Sofiji u Bugarskoj, Magdi Mihali, fokolarina u braku, fokolara u Jašiju u Rumunjskoj. Kao zamjene u slučaju ozbiljne spriječenosti navedenih fokolarinki,
za sudjelovanje na skupštini izabrane su Elijana Bekoto iz Fokolara u Bratislavi u Slovačkoj, Carmela Consiglio iz Fokolara u Križevcima u Hrvatskoj i Magdalena Blahova, Fokolarina u braku iz Fokolara u Kijevu u Ukrajini. Zatim za muški dio, dakle za generalnu skupštinu Cristiano Lazzarini, Fokolarin iz centra zone u Bratislavi, Martin Uher, Fokolara u Katovicama u Poljskoj i Ištvan Mesaroš, Fokolarin u braku iz Srbije. Kao zamjene i ovdje su bili Roland Kišonti, Fokolarin iz Fokolara u Budimpešti i Zoltan Sabo, Fokolarin u braku iz Fokolara u Segedu. A sada prelazimo na skupštinu sekcije Fokolarina ženski. Za ženski dio izabrane su Meta Fabian, Fokolarina iz Fokolara u Moskvi, Katarina Vasivinska, koju svi poznajemo kao Kaša, Fokolarina iz Fokolara u Poznanu u Poljskoj i Ludmila Dolna, Fokolarina u braku iz centra zone u Bratislavi. Njihove zamjene Mira Milavec, Fokolarina iz Fokolara u Kijevu u Ukrajini, Silvija Skatralji iz Fokolara u Budimpešti u Mađarskoj i Katarina Pazdan, Fokolarina u braku iz Mariapolja Fiore u Poljskoj. Za muški dio imamo uvijek, znači za skupštinu sekcije Fokolarina Jaroslav, to je Jarek Blaščik, Fokolarin iz Fokolara u Katovicama u Poljskoj, Robert Zajec, Fokolarin iz Fokolara u Zagrebu u Hrvatskoj i William Karas, Fokolarin u braku iz Slovačke iz centra zone. Zamjene Roland Kišonti, Fokolarin iz Fokolara u Budimpešti i Zoltan Sabov, oženjeni Fokolarin iz Fokolara u Segedu. Evo, to je ukratko o skupštini. Hvala. Hvala Marija Lučije Kristijano. Prije sam rekao za susrete dvoje delegata od zone sa Margaret i Jesusom. Mi smo imali ovaj susret, Dolores i ja, odmah nakon ovog ritira u ponedjeljak 20. listopada. Već kad smo bili u Rimu, to smo predložili. Na sreću, Margaret je, nisam čula. Samo nekoliko. Margaret se odmah zanimala u kojim zemljama postoje skupine suodgovornosti gdje nisu samo dva odgovorna, nego jedna grupica i kako ide to. U međuvremenu smo primili prijedlog s velikom radošću da se u statute, generalne statute uvede ta mogućnost da se za odgovorne za teritorijalne podjele jedne zone ne imenuju samo Fokolarini, nego i drugi interni članovi dijela. Zatim ju je zanimalo kako su naši u Ukrajini i u Rusiji, u Bjelorusiji. Malo smo razgovarali o tome. Zaustavili smo na razgovoru o naša 3 gradića i o procesima razlučivanja o poslanju svakoga od njih, te o održivosti ljudskih resursa i struktura. Zatim smo razmijenili dojmove o ritiru, duhovnim vježbama gdje smo sudjelovali, gdje je ona došla.
osobito o lijepoj prisutnosti Jane koja je svima donijela radost i tako dalje. Ali ovaj susret započeli smo radosno i vrlo živahno video prezentacijom raznih aktivnosti mladih i djece tijekom ljeta i nastavili smo govoreći o lijepoj stvarnosti Gen 3, o njihovom trećem zonskom kongresu koji se u međuvremenu održao u Castel Gandolfu. Sad ćemo zamoliti same Gen 3 da nam oni ispričaju malo o tom kongresu. I sad pozivamo Leona iz Slovenije. Kar začni govoriti. Ili, evo Martina. Kar povej. Ajde, Leone, reci. Se pokaži se. Eko. Kaj je? Moje ime je Leon, sem Jane iz Slovenije. Ja sam Jane iz Slovenije. Bio sam na kongresu u Rimu. Od konca srečanja v Sloveniji, ko smo se Gen 3 iz vseh vzhodnoevropskih držav družili v našem centru Mariapoli. Kongres u Rimu bio je iščekivan sa velikom napetošću jer od kraja susreta u Sloveniji kad smo mi Gen 3 iz svih zemalja Istočne Evrope kad smo se našli u našem centru Mariapoli u planini. Kjer smo vadili pesmi, pripravljali program in se pojmeli. Dakle, mi smo se pripremali, su odmah počeli 6 mjeseci prije susreta, kad smo pripremali pjesmo, pripremali program i jako smo se puno zabavljali u tome. Za srečanje se nekaterim ni bilo lahko odločiti, saj je to pomenilo cel teden izostanka od pouka, a se nas je vseeno zbralo Nije se bilo lako odlučiti se za taj kongres u Rimu jer je trebalo izostati iz škole tjedan dana. Perché significava perdere un'intera settimana di scuola. Tuttavia ci siamo riuniti. Pa ipak mi smo se okupili u 45 nas je iz Slovenije išlo i jako smo, krenuli smo na taj očekivani susret. Tema kongresa okupilo se više od 300 mladih različitih jezika, ali sa istim ciljem. Tema kongresa je bio mir. Na kongresu nas je bilo više od 300 mladih, 11 jezika smo govorili, a svi su željeli produbiti svoju vjeru i uspostaviti kontakte sa drugima. Prvi dan smo mi Slovenci pripremali program o miru u sebi. Popodne smo organizirali različne delavnice. Popodne smo organizirali razne radionice, razna predavanja, a bilo je i sportskih radionica. Prenijeli smo drugima naša iskustva o unutarnjem miru i kako taj mir dijeliti sa svijetom. Također smo imali klanjanje, meditaciju, sport popodne. Dovolite jim, da je vsak od nas poglobil mir v sebi. Zvečer smo imeli predstavitev držav, na katerih smo spoznali kulture drugih držav in se sladkali z njihovo tradicionalno hrano. Bilo je puno mogućnosti, svako je mogao naći nešto za sebe iz tih radionica. Navečer smo imali predstavljanje zemalja gdje smo
upoznali kulture drugih zemalja i okusili smo njihove tradicionalna jela. Vsi odnesli super izkušnjo, ki se vsako leto splača ponoviti. Credo che Sì, tutti poi- noi Mislim abbiamo da tratto svi grande mi esperienza dell'intero smo che vale la pena di imali ogni veliko anno. iskustvo ovog susreta i vrijedi Sì, pa še truda vseeno ponoviti zdi, ga da nam bo svake najbolj godine. ostalo v spominu da nam bodo najbolj ostale v spominu izkušnje mladih iz držav, kjer imajo težje situacije, kot na primer Ukrajina. Tuttavia mi sembra che Ipak ciò mi che se ci čini rimarrà più da impresso ono što će nam nella najviše memoria ostati saranno u le sjećanju, esperienze dei to su giovani iskustva provenienti dai mladih koji paesi in cui la dolaze iz situazione è più zemalja difficile, gdje come je ad situacija esempio l'Ucraina. teža, kao na primjer u Te Ukrajini. izkušnje so se nas res dotaknile. Meni osebno je bilo zelo lepo tudi, ko smo molili molitev Oče naš in je vsak molil v svojem maternem jeziku. Zdaj se mi je kot nek mehurček neke kratke edinosti med vsemi državami. Questo ci ha davvero toccato. To nas je doista dirnulo. Osobno sam našao da je jako lijepo bilo kad smo molili Oče naš i svatko je molio na svom jeziku. Činio mi se to jedan kratki trenutak jedinstva među zemljama i bilo je jako lijepo. Zato se že veselim naslednjega mednarodnega srečanja. Per questo non vedo l'ora che arrivi il Zato prossimo incontro jedva in čekam još jedan sljedeći međunarodni susret. Adesso invitiamo Sada pozivamo Lituania, iz Litve Beatrice. dalla Lituania. Taip, Beatričė, pradėk. Labas, aš esu Beatričė, esu iš Lietuvos. Ja sam Jau Beatrice antras iz kartas, kai Litve. dalyvauju Gen3 kongrese. Šį kartą Romoje. Ovo je drugi put da sudjelujem na kongresu Gen, ovaj put u Rimu. Bio Vykau je ne viena. to jubilarni kongres. Iš Lietuvos mūsų Jesam buvo 9 paaugliai. išla Tarp jų sama mano iz brolis Litve. Norbertas. Čekaj, Šis kongresas buvo ne, ypatingas. bilo ih je oko 9, među njima i nes moj mes patys brat paaugliai Norbert. dalyvavome Kongres je paruošime. bio poseban jer Mane smo giliai palietė mi mano sudjelovali u bendruomenė. pripremama. Supratau, kad visi sprendžiame Jako tas sam pačias bila problemas, dirnuta susiduriame su iskustvima tokiais mojih pačiais vršnjaka. sunkumais. Razumjela Iš sam šio kongreso da se svi patirčių suočavamo išmokau sa istim labiau problemima, patikėti s istim sunkumus Dievui, poteškoćama. nors man tai nėra labai Iz lengva. raznih Aš iskustava visada jaudinausi. sam naučila Pirmą više kartą se turėjau galimybę uzdati u aplankyti Boga Rimą u teškim kaip trenucima. piligrimė. Iako meni Iš to arti nije lako, ja pamatyti se popiežių, uzbuđujem. pereiti pro Po prvi šventąsias put duris, sam imala aplankyti mogućnost šventąją biti u Petro Rimu kao baziliką. hodočasnica, vidjeti papu Kongrese izbliza, susitikome su Margaret. proći kroz sveta Buvau apie vrata, ją girdėjusi, posjetiti baziliku bet čia Svetog Petra. turėjau progą Na su ja kongresu pagaliau smo se susipažinti. susreli sa Ji Margaret. atsakė į mūsų klausimus Čuli apie smo savo za šeimą nju, ali ir ovdje savo sam imala pašaukimą. mogućnost upoznati je Neseniai izbliza. priėmiau sutvirtinimo Ona je sakramentą. odgovarala na Tai pitanja man buvo o labai obitelji, svarbu. o njezinoj Nuo tos obitelji dienos i o stengiuosi svom kuo pozivu. dažniau susitaikyti su Dievu. Nedavno sam Patyriau, dobila kad būna sunku sakrament susivokti, kaip tai ilgam atidedu. Todėl potvrde. kongrese man Bilo buvo je labai jako svarbu važno to žengti za žingsnį mene. ir Svakoga susitaikyti. dana Į se pokalbio želim su pomiriti kunigu što je više pajutau moguće. didelį Zato na džiaugsmą kongresu širdyje. bilo je jako važno napraviti Smagiausia programos korak dalis naprijed i man buvo pomiriti se įvairios s darbo Bogom. grupės, Za vrijeme kuriuose razgovora visur sa galėjau dalyvauti. svećenikom osjetila Tai sam puikus veliku šventės radost u vakarai, srcu. kuomet galėjome labiau Najzabavniji susipažinti moment ir programa bili su razne radne grupe, iako nisam mogla svuda sudjelovati. I te večeri kurie prisidėjo prie slavlja šio naroda. kongreso Tako smo se gyvenimo. mogli bolje upoznati, pričati i upoznati jela i posebno plesati. Hvala svima koji su doprinijeli uspjehu ovog kongresa. Adesso andiamo in Macedonia. Sada idemo u Makedoniju.
sam Radmila od Makedonije. Учеството на овој конгрес за мене беше несапоравно и многу значајно искуство. Од самиот момент кога пристигнав, почувствував силна атмосфера на единство, прифаќање и радост. Иако бевме од различни семји, култури и јазици, сите имавме иста Bilo je жел. lijepo, uglavnom, iako pripadamo raznim kulturama, imamo svi iste želje. Sudjelovati na tom kongresu bilo je iskustvo. Kakvo iskustvo? Преку нашите односи, разговори и активности. Anita se ne čuje. Моментите на молитва и споделување почувствував посебна близкост со него. Како да ми покажа дека мирот прво почнува во моето срце, па потоа може да се шири на Nadam se da други. čujete makedonski i da nešto razumijete. Многу ме Anita. инспирира Perché non si sente la traduzione. No, se si perché può non sta ancora... parlando, scusami. Ani, parli, perché tu hai impostato giustamente per simultaneo. Sì, così tu devi parlare, Anita, no? O? Sudjelovati na ovom kongresu bilo je nezaboravno i vrlo značajno iskustvo za mene. Još od mog dolaska osjetila sam veliko ozračje jedinstva i radosti. Iako dolazimo iz zemalja i kultura različitih, svi smo imali istu želju da nosimo sjemena mira tamo gdje živimo. Почувствував дека Бог ме повикува да бидам храбра, да градиме мостови, а не цидови и да внесувам надеж во мојата средина. Покрај духовното искуство ми беше прекрасно и дружењето. Anita, Najviše me dirnuo osjećaj da je Bog prisutan među nama preko naših Покрај духовното odnosa, искуство preko ми беше naših прекрасно razgovora дружењето. i Моите naših пријателства, aktivnosti, смеја, работа во групи, momenti песни и моменти molitve. што ги паметам толку. I tada sam osjetila posebnu blizinu s njim. Kao da sam razumjela da ako mir počinje od mog srca i poslije prelazi na druge. Dirnula su me priče mladih koji su došli iz raznih zemalja. Vidi se da svi živimo iste izazove i da svatko od nas može biti malo svjetlo tamo gdje se nalazi. Osjetila sam da me Bog zove da budem odvažna, da gradim mostove, a ne zidove. Osim toga osjetila sam se dijelom jedne velike obitelji gdje se svi zalažu za isti cilj, stvoriti bolji i miran svijet. Ovaj kongres me ohrabrio da ta sjemena svog svakodnevnog života nosim svima, da svjedočim Božju prisutnost kroz male čine ljubavi. Sad imamo u Srbiju Marija Magdalena, to neću prevoditi, valjda. Microfono? Mislim da ne trebam prevoditi, ali to mi... Forse metto via traduzione serba e provi consecutivamente. Allora Rosa, adesso tu parli, no? Perché la voce di Maggie non si sente. Sai che cosa? Io ti metto via dal canale e fai consecutivamente.
Mi chiamo Maria Maddalena Huska e abito a Serbia. Sono andata Zovem al se Marija congresso Magdalena, živim u Geno a Srbiji. Roma, Išla sam na kongres Ženu u Rim, dove mi sono gdje sentita sam molto se bene. osjetila jako Tutto il dobro. programma e Cijeli ogni program giorno i svaki dan sentivo la osjećala condivisione sam e la zajedništvo reciproca stima. i uzajamno poštovanje. Quando un giorno abbiamo Kad smo parlato jednoga di dana pace tra i govorili popoli, o miru među sentivo narodima, una spinta molto osjetila grande sam di veliki portare decisioni poticaj grandi per la mia da vita. uzmem neke velike odluke za moj život. Osjećala sam Un supporto spirituale, ho deciso di duhovnu pregare ogni podršku giorno il i odlučila rosario, e sam questo svaki dan rosario moliti krunicu offrire per la i tu benedizione del krunicu movimento. posvetiti, prikazati za blagoslov Però lo pokreta. stesso, accanto di Ali questo, mi ha svejedno, toccato uz to me profondamente duboko quando dirnulo abbiamo visitato kad la smo casa di Chiara. posjetili All'inizio Kjarinu abbiamo kuću. dato Na alcune početku idee smo dali neke ideje come vedere kako il futuro nel movimento, vidimo budućnost con pokreta nostri occhiali. našim naočalama. Poslije smo išli u kapelu gdje je Kjara svakoga dana molila. Najdublji dojam sam imala kad sam ušla u Kjarinu spavaču sobu. Njezina soba bila je puna nas žena i baš u tom trenutku kad smo svi bili unutra, ja sam osjećala kako Isus dodiruje srce svakoga od nas i njegova prisutnost bila je tako snažna da su mi dolazile suze. Osjetila sam, čula sam njezine riječi, Kjarine, kako nam govori. Vi ste budućnost crkve, ali morate biti i sadašnjost. To mi je dalo veliku želju da širim pokret fokolara u načinu kako razgovaram sa svojim prijateljima i prijateljicama. Jako mi je drago jer smo posjetili Rim baš u godini jubileja. Hvala i želim vam Božji blagoslov. Allora adesso andiamo in Cechia. Sada idemo u Češku, Kornel. Dobrý večer všem. Dobrý večer. Jmenuji se Kornel a jsem Jen z Dobro večer svima, zovem se Kornel, ja sam Jen iz Češke republike. Ovdje sam da vam ispričam iskustvo kongresa. To iskustvo je u susretu s Margaret i Jesusom koji su nam govorili o jedinstvu i miru u njihovom životu. Pro mě se stala ale hlubokou chvíle, kdy jsme se mohli zeptat. Za mene vrlo duboki trenutak je bio kad smo mogli pitati njih dvoje bilo koje pitanje koje bi nam je palo na pamet. Jedno pitanje je bilo zanimljivo i za mene, a neko drugi ga je postavio. A to pitanje je bilo: zašto nas je uvijek sve manje u pokretu fokolara? Zašto se smanjuje broj fokolarina i fokolarinki? Jesus je razmislio i poslije je odgovarao doista na način koji mi je dao puno nade. Rekao je da je prirodno da nakon odlaska utemeljitelja, to je bila Kjara za nas, on je to uspoređivao naš pokret sa Isusovcima koji su prošle godine ih bilo 34.000, u ovom periodu ih ima 14. A usprkos tome Papa je izabran
kao Isusovac. Jako sam zahvalan Jesusu koji mi je puno pomogao sa ovim odgovorima i dao mi je puno za moj život i jako sam ponosan što sam Jen i želim dati sve da živim ovaj život. Pokazujemo vam nekoliko fotografija sa kongresa, posjeta Rimu, Vatikanu. Kad smo bili na trgu, neki su pozdravili papu, onda su našli jednog kardinala koji je s nama se i fotografirao, onda svećenici, kardinali, biskupi. I ovo je bila jedna misa u jednom dijelu blizu Focolare Pointa u Rimu. Ovo su razni radni trenuci. Pozdrav sa Margaret koja je bila jako srdačna i spontana sa svima. Jen, vrlo radostan, svečan trenutak. Ovdje je jedan dio Češke koji su govorili o ispovjedi i ispitu savjesti. To nam je puno pomoglo. Ovdje je jedan dio predstavljanje. Ana Paula je predstavila posjet Kjarinoj kući i ovo je slika sa slavlja naroda. Evo, tako možete zamisliti kako je sve to bilo. Tu su miješani dženi iz raznih zemalja. Ovo je fešta iz Češke republike. Ovo je trenutak molitve sa zastavama nekih naših zemalja. Igre za vrijeme pauze, posjet centru dijela na klupici sa Iđinom Đordanijim Fokom u Kjarinoj kapeli, u kapeli Kjarine kuće, a ovo je Kjarina soba o čemu je govorila Magdalena iz Srbije. Zatim kapela centra dijela gdje su Jen prilijepili njihove nakane, prošnje. Bili smo i u dvorani emisije. Evo i posljednje slavlje, trenutak mise i povratak. To je bio samo dio tog našeg iskustva u Rimu. Pozdrav svima. Ciao, grazie. Bellissimo, grazie a tutti Gen 3. Hvala svima Gen 3 za predivno iskustvo koje su podijelili. A sada pozivamo Angelu i Edvarda koji će nam ispričati o susretu ekonomije zajedništva. Aha. Ste li tamo? Pozdrav. Si senti? Si sente. Jel se čuje? Si sente bene. Ok, ciao. Dobro se čuje. Mi ćemo pročitati. Naš talijansko je ovdje. Moramo čitati jer ne poznamo dobro talijanski. Kao što je Dolores rekla, naš susret je bio 24. do 26. listopada ove godine. Sudjelovali su iz 8 zemalja naše zone, ali susret je imao doista međunarodnu širinu, zahvaljujući predstavnicima Svjetske komisije sa predstavnicima iz Španjolske, evo tih zemalja koje govori. Zatim naša 2 Filipinca, Eduard i Tomi iz Mađarske. Bio je to pravi susret ponovnog
početka nakon dugo godina. Bilo je to lijepo naći se. Jedno od najljepših trenutaka je bio dijeljenje iskustava kad je svaka zemlja predstavila lokalni život, ekonomije zajedništva. Vidjeli smo koliko je raznoliko naše iskustvo, veliko ohrabrenje i svatko od nas je to odnio doma. Anuk, koja je odgovorna za ekonomiju zajedništva zajedno sa Izaiasom, oni su odgovorni. Anuk je i sveučilišna profesorica u Francuskoj. Ona je podijelila s nama neka promišljanja koja su plod njezina rada. I poslije na kraju je bio trenutak gdje smo se pitali jedno pitanje: što ću ponijeti doma? I moj odgovor je bio ovako: odnijeću doma veliku da je davanje nešto prirodno što uzima jedan dio nas pojedinačno i potiče nas da se nađemo u jednom stanju blaženstva. Teško. Come strumento per creare ponti e trovarci in una realtà di comunione. E poi ho detto, aggiungerò sam rekao, dodat ću tome moje područje rada i mojoj obitelji će to prenijeti. Hvala doista. Vidimo i budućnost ekonomije zajedništva. I pozdravljamo vas. Hvala doista. Željeli smo podijeliti, evo nastavljamo još par riječi sa... Htjeli smo s vama podijeliti završne riječi Margaret i Jesusa. Margaret je na kraju rekla: čini mi se da ovo nije zaključak, nego početak. Otvaranje prema nečemu što nas čeka. Priprava na sljedeću skupštinu. Otvaranje prema nečemu novom što nam Bog pripravlja. Vidjela sam, nastavila je Margaret, učinak koji je izazvalo življenje blizine, učinke na osobe u zajednicama, rađanje, nastanak novih projekata, nova kreativnost u odgovaranju na potrebe društva u kojem se nalazimo. Sve to što smo čitali u vašim izvješćima pokazalo mi je beskrajne načine na koje se može produbiti blizina. Što su dani susreta više odmicali, u meni je sazrijevala misao da je blizina prisutna u svim konkretnim vidovima naše duhovnosti, to jest u svim bojama. Naime, blizina je zajedništvo srca, duša, iskustava i zajedništvo dobara. Blizina je središnja točka u apostolatu. Blizina stvara istinski osjećaj obitelji i to je duh koji bi trebao oživljavati sve naše zajednice. I tako sve je boje prešla. I zato, kaže Margaret, nisam pripremila novu temu, nego bih željela vam predložiti da u narednim mjesecima do skupštine pripremimo blizinu u raznim aspektima našeg života. Svaka zona će razlučiti prema vlastitoj stvarnosti. Vidjelo mi se to ići u konkretno u življenju blizine, jer pomaže nam
živjeti to sa svakim u svakoj situaciji kao boje koje služe za unificiranje našega života. Uvijek ne činimo tako, ali to bi bio cilj. Jesus nam je među ostalim govorio o duhovnoj inteligenciji. Kada sveti Pavao, poslanici Kološanima, govori o mudrosti i duhovnoj razboritosti, kako bismo nadvladali određene logike koje su se uvukle među nas. Ili su se uvukle pa i učvrstile među nama, a koje su nas odvele do polarizacija koja nisu u skladu s onim što jesmo. I tako, kada prijeđemo na konkretne stvari, lako se polariziramo, to jest postavljamo se na suprotne strane, jer se čini da nam idealne kategorije služe samo za duhovni život, ali ne i za konkretan. Kako to? Pitao se i pozvao nas da zamijenimo dijalektičku logiku koja je u temelju polarizacije sa trinitarnom logikom, trojstvenom logikom, odnosno jednostavnije rečeno da živimo ono što je tipično naše, umijeće da uvijek otkrijemo nešto istine što postoji u drugome. To mi se jako svidjelo. Svatko u sebi ima malo istine. Doista možemo posvjedočiti da su to bili dani življeni u obitelji, gdje se mnogo dijelilo kao među pravom braćom i sestrama, ne bojeći se da nećemo biti shvaćeni, čak i o onim užarenim temama. Margaret je primjerice podijelila poruku koju je dobila od Luce Ardenta. To je taj budistički redovnik jako blizak Jari. I on je ovih dana, možda znate, preselio se u nebo. Ali on je tada, Margaret, poslao svoj zadnji pozdrav i napisao joj je: Margaret, mislim na tebe i šaljem ti svoj pozdrav. Za sve nas moraš imati puno strpljenja. Ovo je za tebe kao kći Kjare razdoblje u kojem si pozvana raditi umjesto mame. On je sa riječju mama mislio na Kjaru. I moraš imati puno strpljenja. Ne umarati se previše. Prihvati sve što se događa. Uvijek se smiješi i budi sretna. I onda se i dobro nasmi i budi radosna. Nemoj ići plakati tamo gdje te nitko ne vidi. I plakati je bolje zajedno. Evo, to je poziv i za nas. A možda ono što je Margaret najviše nosila u srcu jest jedinstvo djela. I ona nas je pozvala, kao što kaže molitva za pripravu skupštine, da sve više rastemo u jedinstvu. Da svaki naš korak bude osvjetljen njegovim svjetlom, kako bi djelo Marijino moglo u punini ispuniti svoj naum i pridonijeti ostvarenju Isusove molitve da svi budu jedno. Evo, sa ovim smo mi završili, ali ima još koji minut za po koje pitanje, dojam, Kristijano, je li stiglo nešto? Nije ništa, kako lijepo, sve je jasno. Ako neko želi nešto podijeliti, evo, u svom slučaju hvala. Osjećala se podrška
Bello vedere vari volti conosciuti. Lijepo je vidjeti razna poznata lica. Ovdje imamo nekoga ko bi želio nešto reći. Ciao Giorgio. Pozdrav, ja sam Giorgio, naš nunci. Želim zahvaliti jer je bio ovo jako lijepi trenutak. I mi, biskupi, smo razmatrali u ovom vremenu o tome što je naš doprinos za generalnoj skupštini. I bilo je jako došlo do izražaja ono što sam vidio sada u Gen 3, ta žeđ za duhovnošću i to treba njegovati i osobito život riječi. I sviđalo mi se što je baš počelo se navodeći baš kao prvo svjedočanstvo koje je došlo sa vašeg susreta. Mislim da je to baš zajedništvo iskustava, to je ono naše tipično. Sve ostalo može se mijenjati, može biti drugačije, ali ono što smo sigurni je da Bog želi da živimo riječ i da dijelimo iskustva. I to mi je značilo puno u ovom mjesecu, osobito kad smo više razmišljali o tome, riječ života ovoga mjeseca koja te stalno obnavlja. Jer biti mirotvorci nije lako. Vidim da puno puta, bez da to želim, ti rušiš mir i poslije ga trebaš graditi i to je korisno. Ovdje sam imao jedan diskusiju sa tajnicom i rekao sam, to me je zaboljelo i rekao sam sebi moram zamoliti za oproštenje. Evo i to je ono što obnavlja. To biti u miru, biti mirotvorac. Evo, hvala svima, osobito Gen 3. Hvala doista za to lijepo iskustvo. Ecco, saluti dall'Argentina, wow. Pozdravi iz Argentine, od Paraka. Meni ne dođe nijedno pitanje, ali željela bi zahvaliti našem nunciju Đorđu koji me je jako ohrabrio i dao mi puno radosti doista. Sviđalo, napisala sam Kristijanu, ali reći ću, svidjelo bi mi se vratiti ovim tekstovima koje ste pročitali, jer neki dijelovi su doista, ih treba ponovno meditirati, dakle kad bi bilo moguće imati ih. Dobro bi mi učinilo. Hvala lijepa. Apsolutno. Podijelit ćemo sa radošću i zahvaljujemo našim ljubičastim bojama koje rade veliki posao, prijevode materijale, sve te stvari. Doista je bilo ohrabrujuće pripremiti ovo, jer među mnogim stvarima izabrati samo neke koje su nas dirnule. Eto, bilo je lijepo. Mi smo se radovali isto kongresu Gen 3, bili smo tamo prisutni i bilo je jako lijepo. Onda, je li u redu?
Osim Generalne skupštine u 3. mjesecu za koju molimo i živimo, htjeli smo vas podsjetiti na susret u Beogradu gdje ćemo susresti pripadnike raznih crkava naše zone zajedno. Nakon iskustva koje smo imali prije 2 godine, neki u Rimu, ovaj put se želimo susresti na razini zone i čini mi se jako važno i taj susret prije skupštine, tako da možemo nositi tu realnost onima koji idu na skupštinu. Evo, povjeravamo se u molitve za sve pripreme koje su već počele. I hvala doista svima za ovu večer. Forse possiamo salutare e continuiamo a vivere per la pace anche veramente. Možemo se pozdraviti i nastavimo živjeti za mir. Posebno pozdravljamo naše u raznim krajevima koji trpe. Grazie, potete aprire voi mikrofoni adesso. Možete vi sada otvoriti mikrofone. Grazie. Pozdrav svima. Hvala Gen 3. Mulțumim, Marcela, pentru traducere. Vediamo tanti allo Zoom, ma tanti allo YouTube non si vedono anche. Allora Mnogi su na Zoomu, ali mnogi oni na YouTubeu se ne vide. Mi is üdvözlünk mindenkit. Köszönjük Marika a fordítást. Józsika! Kaptad be inkább. Szia, Józsika! Ciao! Ciao Redi, ciao a tutti. La dobrani! Mulțumim pentru traducere. Maria Maddalena, hvala. Ciao Redi. Ciao.